e la iti pe to ai titi lava ni tangata o taua pe ua avea o tangata kerisiano o lo ola ina le ata ma o lo ali ali mai ai le mea o ina tou o tangata kerisiano. Look around the church today, the Universal Church or even the Methodist Church. If you do, you will quickly discover that few professing Christians are really living as Christians and leading productive spiritual lives. I'll talk to you. O tangata ua masani ile tala lelei. Ua malama ya Yesu ole tala lelei. Wa o ina ile tusipa ia ma o onga le tusipa ia. O si foi sa tutupu ma se ola mai to tonu ainga sa au tu iai le tala lelei. Sa talai sa lato wa sa au tu iai le tala lelei. Ai pangalea ele o ali ai ni suinga tele ona olea tala lelei. Everywhere we look, we find people who have been exposed to the Bible and its teachings. We have been taught about Jesus and the gospel. Many have begun well in the Christian life, but their lives have not been changed by it. For one reason or another, have failed to mature in the faith as their growth was stunted. All of a sudden, I say, I must wait them there. He said, Tala, he said, Tasha o matai matua lava sa tala noa ma tonu no na ina se tasia. Mai fa mala malama ina ai le fe falo lo ngai tupu to tonu o so tangata lava. Le langona male mafuanga e tupu ai le mau tonu. Mala le mautinoa. Ma fetaha I solo ai le mafofa o tangata. Sa fa ngai na le matai. Si ata fa tu so ni manu malo losi lava se lua. Fa mai ia. O le fe falo inga o lo tupu tu tonu o so tangata. O le falo longa o lo tupu. O le hata lea o ni manu ia se lua sa ia fa ngai ina manu o taikas. O le hata lea o ni taikas se lua o lo taui tu tonu o le tangata. It is a picture of two tigers fighting within us. Sa ia fa matala ina ia manu. O la iso se manu le lei o se teke le lei e fia manau nau lava e fai mea le lei. A le isi manu e le lei mai manao manau nau I mea le anga ma mea le lei. E ei lale taimi o le nei taunga e fōringa e lava e matua ma losi lava le manu le lei. Ma pei e lava o le amalo. A le isi taimi e fōringa o le teka le anga o malosi. Ma pei e fōi o le amalo. Amatai was telling a gathering of his family about the struggle within us. He said that it was like two tigers fighting within us. He told them that there is one good tiger who wants to do the right thing and the other tiger who always wants to do the wrong thing. Sometimes the good tiger seems stronger and is winning, but sometimes the bad tiger is stronger and is winning the fight. Sa umona fa matala le matai le tala ino na inga. Ai fasidi lo le isi matai le titi. A fai lao le na. Oi lao ia manu e manu malo le fa ina. Sa tali le matai ma fai atu iai le uso. O le manu lava e sili iai o na tele o lau fafana. Who is going to win in the end? It is the one you feed the most. E fōringa whapenase ata ua ta oto nei tu tonu le lotu po le kanesia. E tō tele tangata kerisiano, tangata lotu e fia e whawhanga ina le manu se se. A malosi o na tātou whawhanga ina le manu o mea vai malangona vai o le olanga. O na tupu leo le na manu ma vea ma mea malosi. E whaatonu ina le tangata ma tā ina se se ina le whaamoemoe.
o le ola o le kerisiano. O le winga tonu lava lea o le whata oto, sa wha matala ina i Yesu. Ma tātou whaita wina mai le whenga ina whau. O se whata oto lo tau tino mai ai e Yesu, le mafuanga tonu lava o tau mia ma le tupu ai le ola wha le nganga. O tangata ua malama lama ma o ina i le tala le leo. O le ala ua le fua, ma ola masalo salo ma fetine ia solo ai le tangata, ua ingoa ina o le tangata kerisiano. Jesus told a parable that illustrates for us why it is that so many of those who have been exposed to the Word of God fail to live productive spiritual lives. Tono fata otolo fatu sa ina e Yesu o tato loto. Iata ese o pala sato to ina. Malulu ina e le fatu. Ele lulu saito. Ia po le tua fo. O le ala mua. Fa fonga o le fai pui fa si sile fai pui fa. Dela fai ta wina. Wa ia lulu saito. Ona pa ule o isi ile awala. Na wane leo manu fele lei ua ai. O le ala, the path. O le fatu mua, sa pa ui lunga o le ala. Fai mai o fatu ia na oifo manu fele lei ua ai. E le fai ngatale na mea. A wa o fatu ia sa na o na tati tia e lunga o le ala. So se ala lava, e malo. So se ala lava solia e vai o tangata, ai masi o vai o manu, e malo. E lema fai e fatu na ngoto i te tonu i le pala, e ola mai a tupu ai. O lale winga o le ala. Lale winga o le ata. O le ata leo le loto e maa. E fiu le upu e tau ma fai e malulu winga. E malo lava. E alu atu lava le upu e le tua, ma se e ai. In the soil, the path. Jesus is referring to people whose hearts are so hard that the truth of His word cannot penetrate it. Just as a seed cannot grow wild unless it penetrates the ground, so the seed of God's word cannot grow unless it penetrates the heart. E ese awala mafai ona fo ia le fa fikau I fai fatoanga wa sina fia o wiloa a malole pala wa suaina ma fa malulu ina ia mafai ona toto ina ai fatu e fa pena fo le loto wa fa ma aina e mo mia ona suaina ma fa malulu e mafai ai ona ngoto le fatu ma ofi le upola I to tono lo loto ma loto. Rona lua. Si la fai ko lima, le ala fai tau. Wa pa ufo isi le me papa. E iti lava le sai ai. Ona tupu lise lea. Awa ona ele ina titi. Mea papa, rocky ground. O isi fatu fai mai sa pa ui lungo le mela. Ile mea papa. O le pala lea, e na o stamai pala lava ilunga. Ai papa a toa lalo le pala. O lona winga a tupu le fatu, e na o sina temi titi lava. O na pē lea. Ai sea, a wae le mawhai e fatu nei o na tutupu ni a te tele, e mawhai ai o na mawa. O na mawa. The rocky type of soil is that soil that has a shallow layer of soil on the top, but underlies by solid rock. E tai ua le malama. O le tupu lise le tai ua le whaiuku. O le tupu au ngata. Ai mai se foi o le pē le la. E le ono le malosi o le vevela o le la, so se fatu ai mo umbia le vevela o le la. It is important to understand that the real reason the plant dies is not because of the trial of the scorching sun, but because it does not have deep enough roots to deal with the trial. E leo le la,
Ai ono le mawao le la au. E le mawhai o le la au ona totoni a lo loto i totonu o le palapala. E mawhai ai ona malosi ma mawaa. Whapena le fatu lea. E mawhai ai le la au ona whetaya. Ma le mau tofo tofong. E whapena fu i tangata. O le ale mawaa o lo wola te tonu. Te kare si. E lo loto o waa pele ai. Pena le whata e lunga la. Aho mai ya te oe tofu tofonga o le olanga. E manu mano ya te oe ma. Pe te matua I whaasanga sanga le lei ai. Are the troubles of life knocking you out or making you stronger? O whetata ina lo soifua tapu ai. I lea tala inga ma lea tala inga. A tele mea whai lea lotu, whai mai wasili I. A tele mea whai I, whai mai wasili o na malolo in whai. Whape whea o na to tō ina o tātou tangata. Ina ia mawaa lo tātou wola I le tua. Tō anga le lotu. Tō anga le lotu. Whai tau le tuspa ia I teni uma. Tō anga te talo. Mana tua. O le tala le lei. E le o se pale alii. A o le sātou. Mawaa I le tua. Mawaa I le tua. No mea lon tonu. Nā ro le whai upoe fitu. Wa pa ufo isi le vau tuitui. Wa tutupu ma le vau tuitui. Ona whetine ia I ai lea. E lei fua mai lava. Vau tuitui. Thorny or weedy soil. O le palpala lea. Whai mai sa hola ai le fatu. Na ona paua le fatu ola. Tasi lona. I le vave ona ola le fatu. Sa ola foi ya e ai ma vau tuitui. O le mea tupu. Ua ta peina e le vau tuitui. Le tamo whai o le fatu sa lulu ina e ola. I le ata. O mini rale umalava. E mo o mia e le fatu. Ia tupu ma malosi ai. Ua malo mai le vau tuitui. O le ale fatu sa o ia vau i le o langa ne. Ia te oe mao. Se mau vau tuitui ese ese. O mea umalava e tui na nau e le loto i le o langa ne. E ola lo soifua whakerisiano. Ai whawhesa ngai ma le mau lui tau. Vau tuitui o le olanga nei. O le oa ma le tapau ainga. O fianga. O ta inga. So se mea e ono. Ave iai le whamomua le tangata. Ai le o le tala le lei. O vau tuitui na. O vau tuitui na. The thorns represent the cares of life and the desires for wealth within us and the word. Out of lives of many people, the pursuit of worldly wealth consumes the energy that should be used in the pursuit of spiritual wealth. Thus, we die spiritually. Amen. Amen. O le loto ua le lalolangi le karesia. E le ola ai le tala le lei. Fetua. E mo mia lo loto. Lo loto. E le tua ina ia ola ai le tala le lei. E ma fai le me. Ioi. E matua ma fai lava. Sa wane se tasita mai titi ya onga se tasita ngata poto lava. Sa soifua I lulua I sentuli e ngoia Plato. Ma fesini ia I whapea. Pe whape whea o na ia maua ina le pato o maleata mai. A student one day went to Plato and asked him how he could come to have true knowledge and wisdom. Ile tali o fesini ia lea tau lea. Sa vai ai Plato ina ia muli atu ia te ia. Au ia savali ia ngai se vai tafa. Plato told the student to follow him, and he led him to a river. Ua taunu le vai tafe ma ngai atu lo Plato I te tonu le vai tafe.
A muri atu pe ia ele tau lea. Na wala tu tonu lo ngā tonu le vai. Sa fa tonu ina lo e pleito le tau lea. Ina ia tofu pe maulu ina lo le vai. Ele mea tonu lo la tu wai. Sa manatu le tau lea ai foringa ele mana ia le mea. Pe tai sa ia usi tai pe maulu I folo ina lo le vai. As the student and Plato waded out into the middle of the river and stood there, the teacher told the student to dunk himself under the water. You know what tofu le tama I lalo. Sa apa tu lo Plato ina ua le tama ma ta afi lalo. Sa afi le tama ta fiti ma tama fai. Ina ia fa ma mulu esa limo Plato. Ma fi nau e pea, ma fi nau e pea. A ua mau le limo le whaia onga le ulo le ne tau le lea. Se ia o lava ina la ngona ina. Wa mata ona anu watu le malosi o le tau le lea. Wa tau au ina vai. Ona fato a fa mamunu le Plato. Ma manua e no le tama. Wa tumu le fia ola ma le fia manama. As soon as his head was under the water, the teacher put his hands on the student's head and held him under the water. The student fought desperately, but he was unable to break the teacher's hold. The teacher held his student under the water until the student began to weaken and lose his strength. Then he released him. The student shut up and began to gasp for air desperately. You know why I told him I don't tell the lea. Ona whai atu leo Plato. A whaapelo nau malo finau ina ia maua ina le poto ma le atamai. E whaapeo na e nau ina ia e manava ina le ea leo wa e manava ina. E te maua ina lava. Amen. E te maua ina lava. When you desire knowledge as desperately as you desire to breathe the air, you've just breathed. Then you shall find it. Petuau. A whai te nau ma e manao. Ina ia a velo loto e ola ai le tala le lei. Sua lo loto. Pei o la papa malo. Fa malulu ina. Fa tu tupu ina ni o wa. Fa tu tupu ina ni o wa. Ina ia e mawa. Ina upu o le tua. Le nau le susai sau i fai. Le nau le susai. E sau i sa ili le na mea. Fitu waso le wayasu. Fatu tupu ina ni o wa ina ia mawhai o na e mawa ai. E le mawhai ai e tofo tofonga o le olanga le ne. O na lulu ina oe. Vele ese le mawa tuitui. Vele ese le mawa tuitui. Au le fai mai e fai mea le kalesia. A lai fea. Vele ese le mawa tuitui. O tofo tofonga o le olanga le ne. Fasanga le tua. Mala upule foi atu le kalesia. Upule foi atu. Olo sila fia le tua. Sila fia le tua. Vele ese le mau vau tuitui. Mea vai o le ola nei. Ai ola mo Yesu. Amen. Ola mo Yesu. O le fe au le nā. Fe au le nā mo le nei Yesu. O le loto ua i le lanolangi. E le ola ai le tala le lei. O le loto ua i le lanolangi. E le ola ai fetuao. Te kalesia. E mo mia lo loto. E tu fatasi mo lo loto. Mo tatou loto. Pe ona fa mai tavita. Mai lo lima. Tu fatasi lo lima. Tasa vali fatasi. Se ia e loa. Lo ma ele ngai le tu. Ma se yo i loa. Lo ma ele ngai le tu. Ona tupu lea. Ma ora le fatu. E lolo wina. Yasa unga. Ma taimi unga. E ala. I le lofa manana ni lei. E soifua.